Aleksandar Sergejević Puškin. Krdžalija. Krdžalija je rodom bio Bugarin. Krdžalija na turskom jeziku znači vitez, junak. Pravo ime mu ne znam. Zbog svojih nedela Krdžalija je bio strah i trepet po čitavoj Moldaviji. Da bih vam dao neki pojam o njemu, ispričat ću jedan njegov podvig. Jedne noći on i Arbanas Mihajlaki zajedno napadaše neko bugarsko naselje. Zapalili su ga s kraja na kraj i počeli da obilaze kolibu po kolibu. Krdžalija je klao, a Mihajlaki ih pljačkao. Obojica su vikali Krdžalija, Krdžalija i cijelo selo se razbeža. Kada je Aleksandar Ipsilanti oglasio ustanak i počeo sakupljati vojsku, Krdžalija mu je doveo nekoliko svojih starih drugova. Čemu Heterija upravo teži, njima nije bilo baš jasno, ali je vojevanje bilo zgodno da se čovjek obogati na račun Turaka, a možda i Moldavaca, i to im se činilo jasno. Aleksandar Ipsilanti lično je bio hrabar, ali nije imao sposobnosti za ulogu koje se tako vatreno i neoprezno prihvatio. Nije umeo da priđe ljudima koje je imao da vodi. Oni nisu imali ni poštovanja ni poverenja prema njemu. Posle nesrećne bitke u kojoj je izginuo cvet grčke omladine, Jordaki Olimbioti mu je savjetovao da se ukloni, a sam preuzeo vođstvo. Ipsilanti prebeže na austrijsku granicu, odakle je prokleo ljude koje je nazivao neposlušnima, kukavicama i huljama. Ove kukavice i hulje, međutim, gotovo sve su izginule u zidinama manastira Seku ili na obalama Pruta, očajno se odupireći desetostruko jačem neprijatelju. Krdžalija se nalazio u odredu Đorđa Kantakuzina, o kome se može ponoviti ono što je rečeno o Ipsilantiju. Uoči bitke kod Skuljana Kantakuzin je zatražio od ruskih vlasti da mu dopuste da se skloni u naš karantin. Odred je ostao bez vođe, a Krdžalija, Safijanos, Kantagoni i ostali nisu osjećali nikakve potrebe da imaju vođu. Kako izgleda, još niko nije izneo dirljivu istinu bitke pod Skuljanima. Zamislite 700 ljudi Arbanasa, Grka, Bugara i svakojakoga ološa koji nema pojma o vojnim veštinama, a odstupa ispred 15.000 turskih konjanika. Ovaj se odred beše pribio uza samu obalu Pruta i postavio ispred sebe 2 mala topa, nađena u jašu u kneževom dvorištu, iz kojih se nekada pucalo prilikom gozbi o imendanu. Turci su htjeli da ih biju kartečom, ali nisu smeli bez dopuštenja ruskih vlasti. Karteč bi svakako preletao na našu obalu. Načelnik karantina, danas već pokojni, koji je 40 godina služio u vojsci, nije otkad se rodio čuo zviždanje granata, ali mu ovdje Bog dade da ih čuje. Nekoliko ih prozvižda pored njegovih ušiju. Starčić se strašno razgnevi i izgrdi zbog toga majora lovačkoga pešadijskoga puka koji se nalazi u karantinu. Major, ne znajući šta da radi, otrčao je na reku, te su na drugoj obali Delibaše igrale konje i zapretio im prstom. Delibaše, videći to, okrenuše se i odjuriše, a za njima i cijela turska četa. Major koji je zapretio prstom zvao se Horčevski. Ne znam šta je bilo s njime. Drugoga dana Turci ipak napadoše heteriste. Pošto nisu smeli da upotrebljavaju ni karteče ni topovsku đulad, oni su odlučili protivno svojim običajima da dejstvuju hladnim oružjem. Bitka je bila strašna. Seklo se jataganima. Kod Turaka su primjećena koplja, kojih dotle u njih nije bilo. Ta koplja su bila ruska. Nekrasovci su se borili u njihovim redovima. Heteristi, sa dopuštenjem našeg gospodara, mogli su preći Prut i skloniti se u naš karantin. I tako počeše da prelaze. Kantagoni i Safijanos ostadoše posljednji na turskoj obali. Krdžalija, ranjen uoči toga dana, ležao je već u karantinu. Safijanos pogibe. Kantagoni, čovjek vrlo debeo, bio je ranjen kopljem u trbuh. On jednom rukom diže sablju, drugom se uhvati za neprijateljsko koplje. Zari ga dublje u sebe i tako je mogao dohvatiti sabljom svoga ubicu s kojim je zajedno pade. Bilo je sve svršeno. Turci ostadoše pobednici. Moldavija je bila očišćena. Oko 600 Arbanasa rasu se po Besarabiji, ne znajući čime da se ishrane. Oni su ipak bili zahvalni Rusiji što ih je spasla. Živjeli su na dokolici, ali ipak ne i propalički.
Mogli su se uvek vidjeti po kafanama poluturske Besarabije, sa dugim čibucima u ustima kako srču jaku kafu iz malenih šoljica. Njihovi izvezeni džemadani i crveni opanci sa šiljatim vrhom počeli su se već habati, ali njihov čubasti fes ipak je još stajao nakrivo, a jatagani i pištolji virili su još iz širokih silava. Niko se nije na njih tužio. Nije se moglo čak ni pomisliti da su ti mirni siromasi, one čuvene moldavske klefte, drugovi strašnog krdačije i da se čak i on sam nalazi među njima. Paša koji je upravljao u Jašu saznade za to i na osnovu ugovora o miru zatraži od ruskih vlasti da mu izdadu razbojnika. Policija poče da se raspituje. Doznadoše da se krdađija doista nalazi u Kišinjevu. Našli su ga u kući nekog odbeglog kaluđera, uveče za večerom sa 7 drugova kako sedi u pomrčini. Krđaliju zatvoriše. Nije krio istinu i priznade da je on krđalija. Ali, dodaje on, otkako sam prešao prut, nisam digao ni zrna sa tuđega imanja. Nisam uvredio ni posljednjeg ciganina. Za Turke, Moldavce, za Vlahe jesam razbojnik, ali za Ruse sam gost. Kada je Sofijanos, potrošivši svu svoju municiju, došao k nama u karantin, sakupljajući od ranjenika za posljednje metke dugma, deksere, lančiće i ukrase sa jatagana, dao sam mu 20 srebrnih bešluka i ostao sam bez novaca. Bog vidi da ja krđalija živim od milostinje. Zašto sada hoće Rusi da me predadu mojim neprijateljima? Posle toga krđalija učuta i mirno očekivaše rješenje svoje sudbine. Nije ga dugo čekao. Vlast nije obavezna da gleda na razbojnike romantičarski i ubeđena da je zahtjev ispravan, odlučila je da pošalje krđaliju u Jaš. Jedan čovjek od uma i srca u to vrijeme, neznatni mladi činovnika koji sada zauzima vidno mesto, živo mi je opisao njegov odlazak. Na vratima zatvora stajale su poštanske karuce. Možda ne znate šta su to karuce. To su niska pletena kola u koja se još nedavno uprezalo 6 do 8 raga. Brkati Moldavac sa šubarom od ovčje kože, sedeći na jednoj od tih raga, s vremena na vreme vikao bi i pucketao bičem, a rage su jurile dosta krupnim kasom. Kad bi koji konj počeo sustajati, on bi ga isprezao u strašne psovke, ostavivši ga na putu i ne brinući se više o njegovoj sudbini. Vraćajući se, siguran je bio da će ga naći na istom mestu gdje mirno pase po zelenoj livadi. Nije bio redak slučaj da je putnik pošao iz jedne stanice sa 8, a doputovao sa 2 konja. Tako je bilo pre 15 godina. Danas u ruskoj Besarabiji primili rusku zapregu i ruska seljačka kola. Takve karuce su stajale na vratima zatvora 1821. godine, jednog od posljednjih dana mjeseca septembra. Jevrejke spuštenih rukava i klepećući papučama, arbanasi u svome poderanom i živopisnom modelu, stasite Moldavke sa crnookom decom na rukama, behu se okupili oko karuca. Muškarci su ćutali, žene su goreći od nestrpljenja očekivale šta će se dogoditi. Vrata su se otvorila i nekoliko žandarmerijskih oficira izađoše na ulicu. Za njima su 2 vojnika izvela okovanog krđaliju. Bilo mu je po svoj prilici oko 30 godina. Crte njegovog crnomanjastog lica bile su pravilne i surove. Bio je visok i plećat. Uopšte u njemu se oličavala neobična fizička snaga. Šarena čalma mu je napola pokrivala glavu. Širok pojas obavijao tanki pas, dolama od teške plave čohe, široki nabori, bluze koje padahu do kolena i lepe papuče behu njegova odeća. Izgled mu je bio ponosan i miran. Jedan od činovnika, starac crvena lica u otrcanom mundiru na kome su se klatila 3 dugmeta, pritisnu olovnim naočarima purpurni čvor koji mu je zamenjivao nos i poče nešto da čita moldavskim jezikom. S vremena na vreme on bi oholo pogledao okovanoga krđaliju, koga se očigledno ticao akt. Krđalija ga je pažljivo slušao. Činovnik završi svoje čitanje. Savi akt, izdera se strašnim glasom na narod, naredivši mu da se raziđe i zapovedi da doteraju karuce. Tada se krđalija okrete njemu i reče mu nekoliko reči na moldavskom jeziku. Glas mu je drhtao, a u licu se beše promenio. On zaplaka i prade pred noge policijskog činovnika, zvečeći svojim lancima. Policijski činovnik se uplaši i odskoči od njega. Vojnici htedoše podići krđaliju, ali on ustade sam. Skupi svoje lance, pope se u karuce i viknu: "Hajde!" Žandarm sede pored njega. Moldavac zviznu bičem
i karuce se otkotrljaše. Šta vam je to govorio Krdžalija? Zapita mladi činovnik policajca. On me je, znate, molio, odgovori smejući se policajac, da se pobrinemo o njegovoj ženi i detetu koji žive nedaleko od Kilije u nekom bugarskom selu. On se boji da i oni zbog njega ne nastradaju. Glup narod, gospodine. Vrlo me je dirnula priča mladog činovnika. Bilo mi je žao jadnoga Krdžalije. Dugo nisam znao ništa o njegovoj sudbini. Posle nekoliko godina sretoh se s mladim činovnikom. Razgovarali smo o prošlosti. Šta je s vašim prijateljem Krdžalijom? Upitao sam ga. Da li znate šta je bilo s njim? Kako da ne znam, odgovori on i ispriča mi ovo što sleduje. Pošto su doveli Krdžaliju u jaš, izvedoše ga pred pašu, koji ga osudi da ga nabiju na kolac. Izvršenje kazne bilo je odloženo do nekoga praznika. Dotle su ga zatvorili u tamnicu. Nesrećnika su čuvala 7 Turaka, ljudi prosti i po duši, isti takvi razbojnici kao i Krdžalija. Oni su ga cenili i pohlepno, kao svi istočnjaci, slušali su njegove čudesne priče. Tako se nevoljnik i njegovi stražari prisno zbližiše i Krdžalija im jednom reče: Braćo, vreme mi je. Niko ne može izbeći ono što mu je suđeno. Skoro ću se rastati od vas. Želeo bih da vam ostavim nešto za uspomenu. Turci naćuliše uši. Braćo, produži Krdžalija, pre 3 godine, kada sam hajdukovao s pokojnim Mihajlakijem, zakopa smo u polju nedaleko od jaša kotao sa žućacima. Vidim da ni meni ni njemu neće pripasti to bogatstvo. Neka bude, uzmite ga sebi i prijateljski ga podelite. Turci prosto pošašaviše. Počeše da raspravljaju kako će doći do zakopanoga blaga. Mislili, pa odlučili da ih sam Krdžalija povede. Nastade noć. Turci skidoše okove s nesrećnikovih nogu, vezaše mu konopcem ruke i pođoše s njime iz grada u polje. Krdžalija ih povede. Držeći se jednog pravca, išao je od brežuljka do brežuljka. Išli su dugo. Najzad se Krdžalija zaustavi kraj jednog velikog kamena. Odmeri 12 koraka od njega, idući na jug, trupnu nogom i reče: Ovde je. Turci se rasporediše. 4 istrgoše svoje jatagane i počeše kopati zemlju. 3 ostadoše na straži. Krdžalija sede na kamen i poče da posmatra njihov rad. Šta je, hoćete li skoro? Upita on. Iskopaste li? Ne, odgovoriše Turci, zapinjući da je znoj sve potokom lio s njih. Krdžalija poče da biva nestrpljiv. Da čudna naroda, rekao je, ni zemlju ne znaju čestito da kopaju. Ja bih tu stvar svršio za 2 minuta. Deco, odvežite mi ruke i dajte jatagan. Turci se zamisliše i počeše se savetovati. Pa šta, odlučiše oni. Odvezat ćemo mu ruke, daćemo mu jatagan. Šta može on sam? On je jedan, a nas 7. I tako mu Turci odrešiše ruke i dadoše jatagan. Najzad Krdžalija beše slobodan i naoružan. Šta li je on u taj čas osjećao? On brzo poče da kopa, a straža mu pomagaše. Odjednom on zari u jednog od njih svoj jatagan i ostavivši mu sečivo u grudima, istrže mu iz pojasa 2 pištolja. Ostala 6 videći da se Krdžalija naoružao sa 2 pištolja, razbežaše se. Danas Krdžalija hajdukuje oko jaša. Nedavno je pisao knezu, tražeći od njega 5000 leva i preteći mu, ako ih ne preda, da će zapaliti jaš i zagnati se do samoga kneza. I 5000 leva mu dostaviše. Šta mislite o Krdžaliji?